Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu berbuka puasa, rahayu jamaah maghrib, rahayu di Padepokan Keramat, banyu werna, gunung tugel di tengah hutan. Acara niki acara di Padepokan menunggu jamaah traweh paringono diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Paringono diridhoi Allah Subhanahu wa taala di jamaah maghrib menjelang isya jamaah traweh di Padepokan Keramat Banyuwerna Gunung Tugel Wonotunggal Kabupaten Batang. Paringono Allah Subhanahu wa taala ngridhoi, paringono kula mulyakno Allah mulyakno Allah Subhanahu wa taala, dimulyakno Allah Subhanahu wa taala. Paringono kula mulyakake di suci bulan Ramadan niki, paringono tutuk siame, tutuk puasane menjelang Lebaran Idul Fitri, sambil nunggu jamaah misa traweh di tengah hutan Gunung Tugel Banyuwerna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ning papan panggonan niki di Gunung Tugel niki, di Banyuwerna mriki, paringono angsal syafaate Allah Subhanahu wa taala, paringono angsal karomai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu jamaah santri jamaah traweh di Padepokan Keramat Gunung Tugel Banyuwerna iki. Alhamdulillah dalu niki sonten niki alhamdulillah mboten jawah, diparingi terang, diparingi kenikmatan, diparingi barokah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedaya niki kersane Allah Subhanahu wa taala di Padepokan Keramat Banyuwerna Gunung Tugel Batang, Jawa Tengah. Di tengah hutan, Pak. Paringono Allah Subhanahu wa taala ngrestui welas asihi, ngridhoi ning dalu niki sak teruse dados manfaat syafaat sedaya para santri, sedaya para jamaah ibadah traweh ten Padepokan Keramat niki. Paringono dimulyakno Allah Subhanahu wa taala. Dari pemukiman warga saking Padepokan mriki 600 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Paringono wujud barokallah, barokah guru, barokahnya Allah, barokahnya guru. Paringono
munggah derajate temekan donya akhirate. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Acara Bardo Traweh niki mangke acara kadarusan sampai 1 bulan niki, sampai katam 2 kali sampai 3 kali. Jadi siang dalu kadarusan terus sampai katam 1 kali 2 kali sampai 3 kali. Paringono angsal syafaate Allah Subhanahu wa taala, paringono angsal syafaate temekan donya akhirate ridho Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurin. Syukur Allah, mengucapkan syukur Allah. Mengucapkan rahayu syukur Allah. Mengucapkan rahayu barokah Allah. Mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Sedaya niku diniati kanthi ikhlas, sedaya niku diniati kanthi sae, kesaenan sampai keikhlasan lahir batin, menjaga hawa nafsu bulan Ramadan niki. Paringono menang ujian niki bulan Ramadan niki, bulan suci bulan Ramadan niki, ujian hawa nafsu dimenangkan Allah Subhanahu wa taala, ridhonya syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.